اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له، أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله الحمد لله رب العالمين Amar je Allah Heske Azza wa Jal, ko vas o neizmerno delameno blagodatja, delameno sastipe, delameni rızka hem o bereke, delamen radost ko amaro kalbi. Allahi Azza wa Jal, ko vas o hem upra ko amaro nemarnost prema neste, upra hem ko amare gunahija, o Allahi Azza wa Jal, pandatano rahmećija prema ko sape stvorenja, ko lasojtane kjakaja dunja. A o salavate hem o selami, pripadinala единствено najšukar manušeske kjakaja dunja. Najšukar manuškova su živingjahem penđargja kaja dunja. Najpravedno, najšukar ibadeteja hem nekoj su najšukar manglepe Allahe Azza wa Jal. Amaro manglope kamberi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uprakileski ricenimi familja sahabija tabeina wa atba'u tabein. I generacijata Rasulafu salih hem sam muslimajna kola sakaja dunja Najte mu ken misar javer, osvene vozvišimela fencar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Manglen poštujeme halalen kod dini Allah Eskoro Azza wa Jal. Dozvolinen te družiname nekete maja, koja so kad trudinamam prvo korkorik mangete pridobinavo lezeti lakoro, pa poslem hemtumen, koja so obfatinala amaro lokipe kjakaja dunja koja kalap haredi vesa advajtano mangipe amaro prema ko amaro manglope kamberi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jek pe kamberi kova su Allah subhanahu wa ta'ala odabringjale kjakaja dunja. Kergjale to oljektaro najšukar manuša kjakaja dunja, ama na to samo pe kamberi kova su kanal objave Allaheske Azza wa Jal Taro Allah Azza wa Jal manušenge ki dunja, nego hem nekoj sokoval od drumođi kod dženna e manušengoro kova soka magente rodeno rahmeti Allah Eskoro Azza wa Jal. Pa prema pa dvada šukartano te setinamen ko neko bor atributija amare manglepe kambereskere Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Taro aspekti deka o manu džanova sigate te bistrel. O manu džanela sigate te našavalo mangipe prema ko nešto so nadikjela. Pa jer da nekoga štano potrebno ko kratko periodi te setinamen ko amaro Allahi Azza wa Jal, te setinamen ko leskoro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, te setinamen soske vopšto si jamkja kaja dunja. Hem jektaro pobare atributija kova so piravdjaka vama nuški dunja, tano do vas Allah subhanahu wa ta'ala dengjale jek posebno čast, dengjale je posebno cena, hem ki dunja, hem ko melaike, hem ko manuša, a hem ko pekambera, pa hem ko ahireti, pa hem da ko džanna. A dvajtano so, tari leskir je ogromnost, taro leskoro vrednost, ta na dva koga ka primetinade kao Allah subhanahu wa ta'ala podigninala neki jek deređa koga ka primetinate kako bud kuranska etija Allah subhanahu wa ta'ala, koga mangelate obratinalpe se pe kamberenge kola so postojenge kja kaja dunja. Pazine, subhanallah. Taro Adem alaihi salam, pa sađi ko Isa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala koga obratinala pe sko kuranije ke pe kambereske, se koga š obratinala pe slenge prema kolengoro anaf. Sad, na primjer, Ibrahimeske, koristinala leskora nabi Ibrahim. Sad, na primjer, bašo Musa, koristinala leskora nabi Musa. Sad, na primjer, bašo Ishak, koristinala leskora nabi Ishak. Sad, na primjer, bašo Zakarija, koristinala leskora nabi Zakarija, alaihi salam. No Allah subhanahu wa ta'ala, koga vala džuka amaro manglo pekamberi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kjo deja situacija Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani abdinušan, obratinala pesleske ekela feja ko vas označinala ja ajuhan nabi. O tu ko vas osijam pekamberi. Soske Allah subhanahu wa ta'ala leske strikno obratinala pesar pekamberi. Soske na obratinala pereske sar koja vera pekambera ko anav. Soka vakerem halalena mufassira. O mufassira ka vakerem advajtano tar yek cel taro yek sebepi deka Allah subhanahu wa ta'ala
E Muhamedi alayhi salam sar pejgamberi возdigнингјале упрахем која бера пекамбера, таро себе писо дека офтано истовремено на само имами е манушен горо, него офтано истовремено хем имами е пекамберен горо. Сарте халова капалан. Историја со бележинала. Историја бележинала Аллах субханаху ва таала кога мангле Расуле салаллаху алейхи ва саллем телеле ко ми'раџ. Историјата од Исра и Ми'раџ. Опатување ко Аллах субханаху ва таала. Аллах субханаху ва таала бичалгалеске животно која на бурак кога су ингаргале джеки месџидул Акса. Hem koga Allah ka teo pekamberi sallallahu alaihi wa sallam prenesi mojtano halalin da ko pekamberi alaihi salatu wa salam arak hasalilo kojeg zido angval peste hemo Džibril alaihi salam ki pridruž baleja vakirgaleske açhov hem majirantu ja Muhammed açhov hem majirantu hemo Rasuli sallallahu alaihi wa sallam açhilo hem poveke nirangjape Sađu kote na naredingaleske od Džibril alaihi salam palentiranokas hemo džarga izini taro Allah subhanahu wa ta'ala pa Allah subhanahu wa ta'ala koga vakirga baš od Džibril o meleko od Džibril alaihi salam su angja objave vakirgaleske akana neka iranofes pa ki odeja situacija od Džibril alaihi salam vakirgaleske ja Rasulullah akana irantut akana šajtiranetut Hemo Rasuli sallallahu alaihi wa sallam koga iranjakos palpeste so diklar. Palpeste diklar ulul azam manusha. Pojtano dula ulul azam manusha. Odolajtano bišo to bišejna pekambera kola setane spomnime ko Kur'ani azimusha. Hem diklaren palpeste. O Musa, o Ibrahim, o Isa, o Ishaq, o Zakarija. Hem ki odeja situacija od Džibril alaihi salam vakirgjaneske ja Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengato ta sarki počast tua dieto venenge imami hem preteđa ko Allah subhanahu wa ta'ala te vodinelen ko namazite ko dinelen sar 2 rekatja namazi hem tarakava sebe pi Allah subhanahu wa ta'ala narekunjala posebno ko Kurani sar enbija soske istovremeno da tano pekamberi hem imami ostalo pekamberenge I ne slučajno da pravalim, ako šajte primetinen, pazinen, koja si ne idovata Musa alaihi salam. Idovata Musa alaihi salam si ne, ja Rab. Kerman това je obično manuš, je obično džemati. Samo това umeti e Muhammed skoro sallallahu alaihi wa sallam. Tari koja cel? Tari celost deka sao pekambera džange deka Amaro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam tano o najpočastimo hem ki dunja hem ko ahira. Soske hem ki dunja hem ko ahira. Ki dunja tano počastimo sebe peja deka. Dobinala wahitar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem soske dobinala pazineno nadima khatamen nabi. Kova su značinala pečatije pekamberengovo. Pazinen halane. O Allah subhanahu wa ta'ala Sasso bičalgeja vere pekamberenge o kitabje. Pazine, ki istorija, pa nitu palem ki teologija, napostojnala manuš, napostojnala džando manuš kova su šajte rakel, istorijsko delo deka glasine kitabja. Pazine. Hem ko Teurat, hem ko Zebur, hem ko Inđil. Lengere objave hem slavolaninge sine sar wahi objavatar Allah subhanahu wa ta'ala Allah narekuinala le sine hada suhuf akavajtano tu menge samo listija lekcija koja su bičhalava tu menge ki dunija. No Allah subhanahu wa ta'ala koga izvršinala kompletiri be Kur'anesko abdemušan koga Allah subhanahu wa ta'ala vakirala pekambereske sallallahu alaihi wa sallam al-yawma akmaltu lakum dinakum abdiju sovršinjum tumari religija hemu potponinjum wa atmamtu alaikum ni'ma hemu kavu pratumende posebno nimeti posebno blagodat wa raditu lakum l-islam dina hem si jun zadovoljno o islami to voltu menge religija
Hem ko akava momenti od Džibril a.s. kova su anala i objava kava keruleske, ja Rasulullah, hada l-kitab min Allah, akava itano više liutaro Allah subhanahu wa ta'ala na mesohuf. Soske Allah subhanahu wa ta'ala perenu drostencar, hemo Teurat, hemo Zibur, hemo Injil, hemo objave su ale pekambereske a.s. ki dingjalen ko je kliu, hem baš advada sebe piva kerala peleske kitab, knjiga, usavršenje hem upotpuni mi knjiga. Pazine, baš advada aspekti musliman. Pazi, muslimani te ako šel te vrat Zebur Injil, ili te ne girinala kala trim sveta lila, ili ne save pekambere te girinal sova kergi islamsko ulema. Ona štitoval muslimani, ona netaro muslimajna. Soske sao pekambera hemu kitabjata netaro Allah subhanahu wa ta'ala ki dunja. Hem baš akava halalen sebepi, Allah za ođel zabranige muslimanige, o ne giri betara kala prethodna lila kula sosine po Kur'an ja zimušan. Hem baš akava do pekamberi dobinala, i titula Khatemen Nabi, pečat je pekambere goro, so je jedinstveno cel so, pala kava poveke objava na ne, pala kava poveke pekambera na ne, pala kava poveke sledinena samo o islam, hem dživdinena islameja sađiko jomul ahir, sađiko sudno dive, hema dva ibadeti so bičhalaja tu menge akana ko akava kitabi, tano o ibadeti kova so rodava tu mendar mesar gospodari, ene besakoro, heme povjakoro. Pazinem pralalim. Taro ja vera atributija kova so Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Sine uprakjakaja dunja, tana dva kova so osinele posebno čast, pa duri da hem taro pekambeiras, duri da taro meleke. Meleke, kola su itane bezgrešne. Pazine, melekul meut. Melekul meut, tano ek meleko kova so lela od duše. Kova so lela od duše. Hem prenesimoj tano halale na kabat meleko, biši štar saatja bejnela upraki dunja. Hemo islamska alimjava kerena, celo dunja, baš akava melekul meut, i dunja volaleske vakerena sarek tikno vakerela taani jek tikno čaro servirimolla po jek manuškova sohala jek supa. Agjara vola celo dunja baš akava melekul meut. Hem pazinem halale. Prenesimoj tano Allah subhanahu wa ta'ala stvorinjaleske eftabardeš hiljade paka. Kod la eftabardeš hiljade, stvorinjaleske panda po eftabardeš hiljade. Hem ko svako adva stvorinjaleske panda po eftabardeš hiljade ja veračem gelja kova so piravena i duša tari dunja sađu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Šalite halom koja je ogromno stanju veja subhanallah. Jek ogromno meleko. Hema kava meleko. O melekul maut. Koga Allah ki kapija taro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Allah kudarak taro kertaro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Alo Džibril alaihi salam ko Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Hem sova kergija Rasuleski. Pučlale je klaš. Pa kergija leske ja Rasulullah. A kerala angla ki ti porta tanova kerala o melekul maut. O meleko solela o duši. Hem vakerala pučela dali i sile i zini te huvatu te kere. Pazime subhanallah. Postojnela li asavko manuški dunjaja kova so o melekul maut karo dale stari zini te huvako leskoro ker ili pak te leskoro roh na postojnela. Na postojnja. Hemo Džibril alaihi salam pučela Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Hemo Rasuli sallallahu alaihi wa sallam vakerala leske ja Džibril. Ako je tamo bićal da taro Allah subhanahu wa ta'ala deleske u izini. Deleske u izini nekako. Hema gyaro melekul maut ko gyako Rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Tarakavo o muslimani hema manuš morate halov jek buti. Baš akavada o Allah subhanahu wa ta'ala vozdignilane, sar vozdignilane. Pazine, ti svako džuma kova kuransko eti šunaj.
Inna Allah wa malaike yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O Allah subhanahu wa ta'ala hem neskere meleka a ne na selami hem salavati upra ko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa hem tu men so verujnena, so sjen mu'mina vernika anen salavati e pejgambereski Muhammed alaihi salatu wasalam. Pazine, kuransko ajeti. Kova so dokažinala je buti, koja buti? Дека акава пекамбери тано добор каво здигнимо со о Allah subhanahu wa ta'ala anala leske korkorik of salavati hem chalala ko pekamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa javer buti sarbari petaramaro Rasuli alaihi salam koja tani? Pazine, soske tano da hentaro onajo da brime pekambera pa duri ko ahireti na samo ki dunja. Tar aspekti дека кога свако ектаро мануша, kad janko pe pekambera taro različno umeti, svako ek pekamberi kava kerenenge abdive nasiume nikas ke šefačije. Heme abdive nasium pekamberi. Abdive tute Allahe, abdive meme Allahe azza wa jal. Abdive tu deja tu ke dževapi ko Allah subhanahu wa ta'ala, medar sar pekamberi dala mange dževapi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Koga ga kidal pe su umeti taro Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, hem koga kavenan la ko Rasuli alaihi salatu wa salam, karo den star šifaat. Ki klovolan la ko Allah subhanahu wa ta'ala, pe manušenge, pe umeteske, hem toga što pekamberi Muhammed alaihi salam ka prifatinalo dogo. Hem ka vakerom prifatinalo. Meki klovavan la ko Allah subhanahu wa ta'ala sari nenge tu meki. Hem osavija dana pekambera koga kad ikena kaja slika. Kava kerem kaskoru umeti tanja kala baro broj manusha. Pa meleke kava kerem hada ummatu min al-khatam al-nabi. A kalaj tane narodu taro posledno bi čaldo pekamberi koga so sinetu menge sari nenge pečati. A dovajtano Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Hem pazi musliman. A kanate bešate pučani. Ko zoma men sar insajna hem sar muslimajna. Kova so Allah nagradingjamene najšukar pekambereja tja kaja dunja. Sledinaja od ovakova so naredingjamenju Allah jem beskoro Rasuli alaihi salam. Ko zoma men sar insajna sledinaja suneten će korinaja prema postapke amare Resuleskere sallallahu alaihi wa sallam. Ko zom dovoljno džani istorija taramaru Rasuli alaihi salam. Pazi. Esi da nekoj kava kerol, ama mena si hođate džanab dovor kao vudhor. Oja, ama tu da nas jedan futbaleri, ama mašallah džaneja sve futbaleri ngir istorije. Ama tu nas jedan mehaničari da ama koga šuneja nešto ko vrda haloveja tu sad. I razlika džaneja koja tani, i razlika tani samo, i si tu simpatija prema ko sport, ama na netu simpatija prema ko dine Allah eskura azza wa jal. Manušeske na ne potrebe i profesija za da te si klovjek buti, pogotovo na od dini Allah eskoro azza wa jal. Manušeske ta ne dovoljno dvi bukja, kola je ta ne dva dvi bukja. I dar taro ahireti te džanal deka tovo svesno deka jek diveka mukela kaja dunja. Emo dito tano o mangi pe prema ko po Allah en po Resuli alaihi salatu wasalam. A kala dvi bukja kerena tu tovek, od ovakova so ka džaneo Allah subhanahu wa ta'ala sobi čhalila tu kekja kaja dunja. Pazinen, veli komparacija taro Resuli sallallahu alaihi wa sallam soba kergja bašo sahaba. Kavel vakti, koga o muslimajna, ka bistren pe Allaheski. Hem ka bistren da pe Rasuleski. Pa duri da hem kavel vakti koga ka bistren bašo Kur'an. Sarte halova kava, da li živi nekako sabko vakti? Wallah, me vakirava deka živi nekako kava vakti. Džanjena suski. Ake suski. Islamsku ulema vakirala agera. Oman sona kaldinala po namazi, omna džanala baš Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas. Ahbabak, khalas, završimo. Omanuš sona džanala i kratko biografija hem suneti pe Resuleskura alaihi salatu wasalam, omna mangela pe Resuli alaihi salatu wasalam. Završimo. Hem panem ka postavi nadova pučivi, ko zoma men džaneja taro Allah subhanahu wa ta'ala taro Rasuli alaihi salam.
Hemo doleske do Resulja s.a.v. kergja të kidel pe celo gjandi pe, hem celo imani taro salmanu shatari celo dunja. Hem te lo pestaro Abu Bakar radijallahu an o imani, samo taro ek sahabi. Hem te čilo pe skivaga, wallah, o imani taro Abu Bakar, ko vol poparo tari celo dunja imam šengere imajno so ka postojen palolenu. Taro kova aspekti de ka namangijate Allahem te Rasulja alaihi salatu wasalam. Da ne dovoljno samo i džuma muslima. Дали когато е доволно Allah subhanahu wa ta'ala те дълпут само колко ек пути те пире, те дишине, те хате пие. Баш удара са кода хари пазенки сурatu Рахман. Allah subhanahu wa ta'ala ko svako duito kuransko ajeti, dolesке да му фасирава керена ектаро посебна сурета ни сурatu Рахман ко Кур'ани абзимушан. Allah ko svako duito kuransko ajeti повторинела е клафи од овата носо. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Акола таро благодатија тумаре Аллах ескере тумен бистрена. Пазине на кава куранска ете Аллах ки прашална форма. Соске ванушака бистрено благодатија Аллах ескере азza wa jal. Дали бистреја? Валла бистреја. Пазим. Абдивесијан са 100 хем до 100. Хем шате пире слободно. За разлика некој тана абдие кој штар зидја болница кере. Хем наштите пиро. Абдието шајте хајн те пие, емиситу кислород. Абдие некој наштите хајн те пиел единствено со приминела по телотано инфузија. Хемлеске тано потребно помошно медицинско кислород за да отешајте дишинал. А на нелија кава ни'ма, благодатар Allah subhanahu wa ta'ala ки дуња. Хем бакерјани некогаш алхамдулилlah ја раб со муклан мангете дишинал. Алхамдулилlah ја раб со муклан манге кава рските хајн те пијан. Hem дали бистергјамо Кур'ан. Кога шајтано познато дека ако иситу келе Кур'ан, морате пакереле ко пешкири хем мате пипинели. Пазина субханаллах. Теле о Кур'ан и те пакереле хем те чивеле кој крегали хем добор кајтано леско. А сова кергја пралален пазинен Ибн Кајм ал-Џаузи рахмахуллах. Валлах, уксиму биллахи та'ала, хабату менге соблиу праку Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah azza wa jal повеќе мангела е кема нуше, кога со калдинела по ибадети, калдинела по намази, керала зикр, е Allah еске azza wa jal, отколку е мануше кога со етано пердо джангипнаја, или силе мусхафи коле скоро кер. Сави користар од ова колто кере Кур'ан, а ништо лестар на пенџареја, ни на лејате прелистинете, читинете, дике, соара кап ги овала код ова Кур'ан. Долеске муслиман, дик и дуња сар дуња канакел, ојда катергјолам лако Allah subhanahu wa ta'ala саре мамин со катергјова, и разлика таник. Allah azza wa jal, некаске кадал дженна, некаске джехеннем. И одолеске да свакој календар морате керел бути код ова. Ма бистрен тумаре Allah есе, бизо Allah си е никој ништо ки дуња. Сар соба кергјава Allah, фенесуллах, فنسيهم الله بيسترجع الله او الله كرجات بيسترن بس ما بيسترن تمارا رسول صلى الله عليه وسلم سيوفتنا بقوا صدق كارلات من يدرمو جكو جنة هم ما بيسترن تمارو كتاب القرآن يعظم شان سيبايتانو اوليو كوا سوكا сведочино туменге ко судно дилекога катергјовен Allah subhanahu wa ta'ala долеске да кера дова ко Allah azza wa jal wallahi нека деламен се кога хајри ки дуња ем ко ахирет. Wallahi imate delamen pari pekova su nejamen takatite izdržina. Allah subhanahu wa ta'ala ne delamen korisno džambi pe heman gunipe. Kereja dova ko Allah subhanahu wa ta'ala te priminela mari badetija, te zacvrstinela maru imanju kakava vozvišimo dini. Amare ternenge hairijan gunipe neka mukel, amare učeni konge korisno džambi pe neka mukel, amare purenge zorali pe neka del, amare nasvalenge kuveti sasti pe neka mukel, hem amare me utenge kula so preseringe dunja Allahi, lenge dženneti neka mukel, هم تارو لنجر جناحيا نكا أبرستنا أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وبعثنا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Herem kalalım Safiye mamken çıkıyor Safiye. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. الله أكبر.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.